Deca počinju da gube svoju autentičnost i realnost onda kada počnu da negiraju i potiskuju neka svoja bolna iskustva, a zapravo delove sebe. Jednom kada izađu iz zavisnog perioda, koji se zove detinjstvo, steknu dovoljnu spoljnu i unutrašnju podršku, ljudi imaju priliku da idu na psihoterapiju usmerenu na osjećanja i dožive ono što kao deca nisu smeli da dožive, a nisu ni imali pred kim. Doživljavajući po prvi put pred nekim ko ume da ih sasluša, svoj bol, ali i svoje dečje emotivne potrebe, ljudi postaju svoji, autentični i realni. Iako to naravno nije kraj svim njihovim životnim problemima i patnjama, to jeste kraj za njihovu neurozu. Hvala.